Tekstura zemljišta predstavlja odnos čestica različite veličine u mineralnom delu tla. U pedologiji ova osobina se smatra jednom od najstabilnijih i najvažnijih, jer se menja veoma sporo i uglavnom zavisi od polaznog materijala i pedogenetske istorije. Tekstura ostaje osnovni okvir koji određuje kako će se zemljište ponašati u pogledu vode, vazduha, plodnosti, erozije i osetljivosti na zagađenje. Razumevanje teksture je zato temelj svake ozbiljne procene kvaliteta tla, bilo da je cilj poljoprivreda, šumarstvo, zaštita voda, upravljanje rizikom od erozije ili procena pogodnosti prostora za gradnju. Mineralni deo zemljišta sastoji se od čestica različite veličine. Najkrupnije frakcije u okviru fine zemlje su pesak, zatim prah i najsitnija frakcija glina. Pesak ima najveće čestice, prah je srednja frakcija, dok je glina frakcija sa najmanjim česticama i najvećom specifičnom površinom. Veličina čestica utiče na veličinu pora između njih, a veličina pora određuje koliko brzo voda prolazi, koliko vode se zadržava, koliko vazduha ostaje u profilu i koliko su hraniva dostupna biljkama. Tekstura je zato fizika zemljišta, ali istovremeno i početna tačka za hemiju i biologiju. Zemljišta bogata peskom karakterišu krupne pore, visoka propusnost i brza infiltracija vode. To znači da se voda posle padavina brzo kreće nadole i da površina brzo postaje suva. Sa stanovišta poljoprivrede, ovakva zemljišta imaju manji kapacitet zadržavanja vode, pa su osetljiva na sušu, naročito u periodima visokih temperatura i vetra. Sa stanovišta hemije, peskovita zemljišta obično imaju niži kapacitet vezivanja hraniva, jer krupne čestice imaju malu specifičnu površinu i malo mesta za sorpciju jona. Hraniva se zato lakše ispiraju, a zemljište zahteva češće, ali oprezno dozirano đubrenje, kao i stalno obogaćivanje organskom materijom. Sa stanovišta zaštite životne sredine, peskovita zemljišta imaju veću ranjivost podzemnih voda, jer kontaminanti, naročito nitrati i neki pesticidi, mogu relativno brzo da se isperu kroz profil, posebno ako nema dovoljno organske materije i ako je vegetacioni pokrivač slab. Zemljišta bogata glinom imaju suprotan profil rizika i prednosti. Sitne čestice i velika specifična površina stvaraju mnogo finih pora i povećavaju kapacitet zadržavanja vode. Takva zemljišta mogu duže da čuvaju vlagu, što je prednost u sušnim periodima. Međutim, velika količina finih pora znači i sporiju infiltraciju, sporije oticanje kroz profil i povećan rizik od zadržavanja vode na površini. Kada su vlažna, glinovita zemljišta mogu postati plastična i lepljiva, a kada se suše, mogu se jako zbijati i pucati. Aeracija u takvim zemljištima često je ograničena kada su zasićena vodom, što može dovesti do manjka kiseonika u zoni korena, usporavanja disanja i prelaska u redukcione uslove u kojima se menjaju hemijski oblici gvožđa i mangana i povećava se rizik od emisija gasova kao što su azotni oksidi. Sa stanovišta plodnosti, glinovita zemljišta često imaju veći kapacitet kationske izmene, što znači da bolje zadržavaju kalcijum, magnezijum, kalijum i amonijum. To ih čini potencijalno veoma plodnim, ali samo ako se struktura očuva, jer bez stabilne strukture glina može dovesti do slabe propusnosti, zbijanja i problema sa korenovim sistemom. Prah, odnosno frakcija između peska i gline, često se doživljava kao idealna sredina, ali ima specifične izazove. Praškasta zemljišta mogu imati dobru vododržnost i relativno povoljnu propusnost, ali su često osetljiva na eroziju, naročito na vodnu eroziju i zbijanje površinskog sloja. Kada se prah lako disperguje, može zatvarati pore na površini i stvarati pokoricu, sloj koji otežava infiltraciju i nicanje biljaka. Zbog toga se u praksi praškasta zemljišta štite vegetacionim pokrivačem, malčom i merama koje povećavaju stabilnost agregata. Tekstura se u praksi opisuje kroz teksturne klase, jer se zemljište retko sastoji samo od jedne frakcije. Postoje različite kombinacije, kao što su peskovito ilovasta, glinovito ilovasta i druge. Ilova, kao uravnotežena mešavina peska, praha i gline,
Često se smatra povoljnom jer kombinuje dobru infiltraciju, dobru vododržnost i relativno visok kapacitet zadržavanja hraniva. Međutim, čak i ilovasta zemljišta mogu biti problematična ako izgube strukturu, organsku materiju ili ako se prekomerno zbijaju. Razlika između teksture i strukture je ključna u razumevanju funkcionisanja tla. Tekstura je datost, odnos veličina čestica, dok je struktura način na koji su te čestice organizovane u agregate. Dva zemljišta iste teksture mogu se ponašati potpuno različito ako jedno ima stabilnu mrvičastu strukturu i dovoljno organske materije, a drugo ima razbijene agregate, zbijen sloj i slabu biološku aktivnost. Organska materija i biološki procesi mogu popraviti funkcionalno ponašanje tla, jer povećavaju agregaciju, otvaraju pore i poboljšavaju vodno-vazdušni režim. Zato u zaštiti zemljišta cilj nije da menjamo teksturu, što je skoro nemoguće u realnim uslovima, već da upravljamo strukturom i organskom materijom u okviru teksturalnih ograničenja. Tekstura snažno utiče na eroziju. Praškasta zemljišta su često najosjetljivija na eroziju, jer se čestice lako odvajaju i prenose. Peskovita zemljišta mogu biti osjetljiva na vetroeroziju, naročito ako su suva i bez pokrivača. Blinovita zemljišta mogu biti manje podložna odnošenju pojedinačnih čestica, ali ako dođe do površinskog oticanja zbog slabe infiltracije, mogu se javljati brazde i jaruge koje nose velike količine materijala. Zbog toga tekstura usmerava izbor mera zaštite od pokrovnih useva i minimalne obrade do terasiranja, pojaseva vegetacije i regulacije oticanja. Tekstura također utiče na sudbinu zagađujućih supstanci. U zemljištima sa više gline i više organske materije obično postoji veći sorpcioni kapacitet, pa se mnogi metali i organski kontaminanti jače vezuju, što može smanjiti njihovu mobilnost u kratkom roku. Međutim, to ne znači da je rizik uvek manji, jer akumulacija može vremenom dovesti do visokih koncentracija u površinskom sloju, a promene pH ili redoks uslova mogu povećati mobilnost. U peskovitim zemljištima slabija sorpcija znači veću mobilnost i brži transport prema podzemnim vodama, što povećava rizik za vodosnabdevanje. Zato procena ranjivosti ne može biti ista za različite teksture, čak i kada su izvori zagađenja slični. U praktičnom radu tekstura se može proceniti laboratorijski, ali i terenski. Terenski može se napraviti gruba procena osjećajem pod prstima, pesak daje hrapav osjećaj, prah daje svilenkast i brašnast osjećaj, dok glina daje lepljivost i mogućnost oblikovanja trake ili valjka koji se ne raspada. Iako takva procena nije zamena za laboratoriju, ona je korisna u brzim pregledima, naročito kada se kombinuje sa opažanjem strukture, boje, prisustva glista, korenovog sistema i režima vlage. Zaključak je da tekstura nije samo opis čestica, već osnovni faktor koji određuje ponašanje zemljišta u ekosistemu. Ona usmerava vodni režim, aeraciju, dostupnost hraniva, rizik od erozije, ranjivost podzemnih voda i način na koji se kontaminanti zadržavaju ili prenose. U zaštiti životne sredine, razumevanje teksture omogućava da se rizici procene realno i da se mere upravljanja prilagode lokalnim uslovima, jer isto rešenje ne može biti optimalno za peskovito tlo na aluvijumu i za glinovito tlo na lesu. Tekstura je, u tom smislu, jezik kojim zemljište govori o svojim mogućnostima i ograničenjima, a zadatak stručnog pristupa je da taj jezik pretvori u pravilne odluke u praksi.